Tātou whawai atu le tusi o Iona. Iona le matau pue lua in chapter 2 of the book of Jonah. O te mana o e whaangaina atoa le matau pulea. Ai tātou tiri i watu le matau pue lua o lo iaia me whana e lo whapenao na vai ina ile matau pulea. O te mana o e tufatu mo i tātou i le neifia. Ale matau pu mo mua le tusile o Iona. O ia lo tātou bava ai i le whale tonu ma whaingata ma popo ngana o i a Iona. No o mai whawhita uli. Ma whaingata i a Iona ona ole. O le leu susa i Iona i le awhionga a Iova. Ameni. Ono le leu susa i Iona i le awhionga a Iova. Le matau pulana mo mua lo whamatala ina ai mea na o i a Iona. A o nei mea umana o i a Iona. O mea na whatanga ina le tua e o i a te ia. O se mea ma whaino tātou wāwā iai. A o tātou savavani, ma tātou mulimuli, i le whaoratanga lea tātou te iai i a Keriso Iesu. O le whainga tāna tangata pe a whai e le usustain tangata i le a whionga a Iova le upulea tuspaia. Whaina tātou whapeifo le whiawhiri nei, so stemi lawe te le ana i le upulea nā ua e le usustai i le tua. Langa e whaitawina le matau mua. I le whaipu mua whamai o mai la whionga Iova i a Iona le atali o Amataia. The word of God came to Jonah. Ameni. O lo tātou whaitawina la whionga le tua i le aso, ma le aso, ma le aso. O lo tātou whanongolongo foi i le whionga le tua i le aso, ma le aso, ma le aso. So stemi lava tātou tere ana i le upulea, ma tātou ususai le upulea, wa tātou le ususai le tua. O ilana mafuaina o mai whaingata i a Iona. Na whetala i atu le tua i a Iona e alu i ni newa. Ai sola Iona i whea i tāsesa. I le alunga leo Iona alu i tāsesa na whamai tuspaia na mai le tua le matangi. O aina mai ai le matangi. Na mai ele tua. A le tātou te manatu o le tua alofa. A le tātou te whaitau atu i o le matangi le ngaangi i le malanga lea. O le matangi na whaatonu ele tua e angi le matangi lea ele malanga lea. Amene. Whaitau i ene matau mua whamai ngā lafo la i Iona i lalo le sami. Saungi e le tua reia. Wai no o ngā whakongo le kua reia alue follow ka maloa. E le tātou te loai. E ma whai e le tua ngā talangoa i sose mea lava pe a whai e whina ngalo i le tua. Talangoa le tua e leia alue follow i onga. Amene. Mau mai lo mafau. O le whainga tāna tangata pe a whai e le ususai i le whionga a le tua. Le anga iai mea nai mai ele whionga le tua, ma le upo le tua, e te tauna tātou whaia, ai tātou te le whaia lava.
Kako kei la ia fa pe o ange me o kupu mai ya kako. Ye loa o le fale kongo oe o ngolo le ususai oe i le afionga Iova. Le ufatanga ai le Iova le matangi. Fa kongo e ionga e Iova le ia e follow ya ionga. After ya o i le tua. O le tua e tua manoa, o le tua alofa. Amene. Ne mawhaina tātou mawhauwhau iai i ra tātou uolanga. Ma tātou whapeifo po a mei o lan mafuanga o le mea, ma le mea, ma le mea. Lan whai mea wo o mai ei ngā mea i ata oe. E awane ngalo i ata oe. O isi mea, o whatanga le tua o mai i ata oe. Ono o lo leu susai i la fionga Iova. O le leu susai. Le anga iei me fe mai ei le upo le tua. E iei mea lo whatonu mai ei tātou e tuspa ia. E te tau o na tātou whaia. E kako ki ke lau. Kako ki leu susai ia. Amen. Nā whakia na ia kako malanga. Amen. Ao se mea i au au ina ia tātou. Ma tātou popoto ma tātou wata mai. Koe vai kas. Po lea le tūlanga, po lea le mea wo o mai ei nei mea. Ia toi. Le mata upula e lua. O ina e manaia wa e ei mea na whaia ionga. Langa lewa follow le ia ka maloa. Lewa ia nyei onga le mangavo le ia. E mawhaina o whape atu la fia finei. E ni o tātou tu tonu le manavo le ia. Langa e mawhai o ngā follow tātou e whapita auri. O ani whawhita auri wa overwhelm mai oe, ma overcome mai oe, ma fufi ai oe, ma polonga ai oe. That's a lot. E leanga i le lei. E leo fina ngalo nao le tua mo oe. E leo le fina ngalo le tue te iei tonu o manavo le ia. Hello? Vene? E me fai ana pesiri lesi. O te e kongo manavo le ia po fafu. O afa fika uli ngai foro inga oe. Hello. O le leo le folo pakako. O la e ola. A le folo lenga folo ai la e folo e la e ola. Le foi kako le kako ki vai mai ma kako feo ai alau. O le vanga folo oe. Amen. E ki foni mai o kanga sa loko ali lo anga o le nga folo o le ia. O le si fa punga nga folo o e fa fika uri. Anga ia ngi fia. Ai foi la ko file mu mai e kwa makal ka ko lau. Praise the name of Jesus. Amen. E mana ia lan pesele nga ko usua. Freedom. Freedom. Ya freedom la follow rio.
Amen. Yelele. He failed in chapter 1. He disobeyed God. And that's the reason why he's facing a lot of trials and tribulations and problems in his life. God allowed those things to come to him so he can learn. But chapter 2, e pei foi ar kala le wi fo nga alwe se molonga inga nga alwe se ale wi olonga ira va fai kalia malanga filifilinga nga alu fa mai mau waya nga oa af mai la tu spaia o nga ta mai ya ilea olonga mafau fau ilanga songi songi yaku e mangongi le mela ngo foi ele o mangongi ya me nga ki ngo foi. Wale mangongi le mga varia. E kumu isi a ke lopo ai ngisi ngai ko kongol mga varia ngai ke. It smells. Ke ofo ya e malo fie fie ngofungo foi. Ori sikanga pe e fai me masange fie fie folori. E pese ngai swallow me, swallow me. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. Os canca fefe vai ya fefe alu sueleia fenia sei follow maya. E ko ki fa pe Maria e sa so foi o fi foi follow oi. Praise God. Praise God. E manaya na ya tsao le mena fire tangata leo yona. Ele I fire ele tua ya nzia. A le mena fire ia. Onga wa ilo le te malo he failed God. He failed. Mena ya te oe sometimes you need to admit that you failed. I fail. I am sorry. Repent. You get tired of swallow so here. See many magago what tire lava here the solo the follow so here. Ngau ko akale upo le tire la. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Amana ya la me na fail tanga tere yon. Ene mta buna lua. Le la tu fa tu ya se o me ya alwala ye o e lo fale. E ma fo ye. O le memo mo na mo le fai bu mo se o le lua. La tato fai tau mai ai fai tau fatasi mai ia. Te talo fo iona ya Yehova. Lona tua I le manava lea. O le ia ma na ia noi. E le fa karikari ka malo se sa fa mal mangava le ia. Anga ia ka kalo I ko kongo le mangava o le ia. In the midst of his trials and tribulation, he prayed. E le fa karikari se sa fa fo. Ai ka kalo mai ko kongo. E ngalo ko kalo mai ko kongu. E awi ngailo ma fau mai songi e mangongi le mea ngaka yai e need le sui.
need change. But that's the first thing he did. He prayed. Fai upulua, fai tawatasi mai, wafabe atu. No wala watu ya Yehova onora. No pupu nga, na fafafunga mai ya chau. No walanga atu, mai le mema walalo ile tunga mau, o se mema walalo, o le mea yaika kaoki, anga kakalo ma yaika kalio yonga, aisea, wa wina uia, ele leile mea la yai. E mana mea sui. We need to get tired of what we're doing. A fai te loa ele leile mea ngai te yai, e mangongi le mea ngai ke yai, ele a ngai se le lei, kakalo, se emotion swing o lo wolanga. Only God can bring that change. No one else. I can give you advice, but only God can bring that change. Amen. Kalu. Yoi. Ya makari kalu. You know, if I fire kile fear kalu. Ya maka de lima, pe lima ikula, lima gula limiuke. Amaka mai 5 minutes. Kele lo ya chabie be kalo longo langa ya. Amaka mai limiuke. I need it as a uma. Every one of us, we need to pray. Ola wala le fafu fafi tauri. Ola tatalo. Amen. Ole vainga no lua mo le fai po tolu se ole fa. Na data fai tau mai e fai buna tolu se ole fa fai tau tasi mai ia. Amen. Ole simen fai tanga tele yona on yai o yel manavolia. He reevaluated his situations. Na ia vai solo va ku yonga. Ele ia semele le lo va yai. Nga o ivio le ia ma mangavolia, ma meye ko mangavolia. Ele he realized and needed ia on sui. That's what you need to do. You need to reevaluate your situation. Our king of Fuoi may evaluate this ganka. That's not your business. But you need to reevaluate your situation, where you at. Ofenga kayai. Eke Lord mena ta yese melei, mas me fa le tongu. Need a oil on the face swing on mena. Our get fear for evaluate ganka, evaluate that, become a final compare. Oh, no. Esse o macaco. Amém. Lá no iscanca fie, ngo foma evaluate iscanca, ava feia. Ava le evaluate themselves. Hello. That's what you need to do. Pe o mele na fire yonga. Eva va ya ku yonga. Nga o ngalu le mele va ya ku ma se ye le mele. Ele o se mele lei. E o kia ia o le mea lea bea ngofo mia i. Amen. Fai se swinga. Aka mai pe yonga. O le mea mua fai yonga kakalo. Not only he prayed, but the second thing he did, he reevaluated his situation. He looked around. He said, wow. Yeah. You know, even the kids, you need to look at who you surround yourself with. Reevaluate your friends. Amen.
Look at your friends. Are they helping you? Or they drag you down? Huh? You need to think that. If you know that your friend's not helping you and they drag you down, you need to change. It's for your own good. Amen. And I hope to spaya a walling oi mada. Maring oi e wanga. Oi. Check out your surrounding. Evaluate those things. Kiva vai solo ai o e pei o le ngata. Ia ta mai e pei o le ngata e file mu e pei o le lupe. Check your surrounding. Wai lo si o mia o ai o wo your friends. Kipi kua. Amen. Yelele ele a ngai kako komeki. Vai ko wo, vai ka making I go get hang around with. A lot of kids are not going anywhere. How many? They are destroying themselves. E manai por kalama le matu te faia. E kala ngoa you can make it so they can make a good choice. Make a good decisions. Langor feeling alava. Faith mates. And our kids needs a lot of help. Amen. Yedeli. Vai dal fai pu lima maleono. E mo wai le vai nga tolu le tata ulaunga. O le vai nga lo no lua na mo fai pu tolu ma le fa. Evaluate your situation, your surrounding. Look around. If you know that you are going nowhere and your situation is not, good, face a swinger. Face a swinger. Il fallait pour lima. Let's look at verse 5 and 6. Tanto fai tau mai ele fai upo lima le ono. Fai tau tasi mai ia. Siu mia o le sami. Amen. Well, he reevaluated himself. He looked at himself. Baba yaku yonga ole mele wa kupu yake ia ngale kele ole limu longa ulu. Amen. Lea la ho mai le oki yake ia. Ele se tulanga le lei. O limua le ulu o Iona. O mantua lol pese fonale si fe. Si malima ka ka ngol e lol pese nga. Fa melal pese o lale me na ilowa. Ilo ulu. Ofisili aku ya te la fiafi na lale me na ilo ulu. Wakumu la ulu le lapisi. Langa leu vai ka malwa. Ele se mele le lo ulu. Ke lo pe ingi la ulu ka malwa pe le ai. A le limu le o le ulu ka malwa. O le fai longa le o mele anga i le ulu tangata. Ofisili atu la ia se o le fiafili nei. O le ale men na i lo ulu. Ofisili lo kua oi. Fai lo tua oi, mai tua oi.
What is on your head? Lenga le mea ele o iloa o elo limu limu o lo ulu se kulou. Ngā ke whērua I mai ama kua I kumu o le limu I lo ulu. Walo ea le vese le limu ngā, ele anga I lo ulu. Ke o vai ua kua le, ele a whongale le au kawhila uala mai sain whongale. Oh, help for the vet. First he prayed. Second, he evaluated his situation. Third, he evaluated himself. See? Ele kilo ayo ngai sesi. Ele kwa ia fo yonga longa fale kongu sesi. Nga va ifo ia te ia. E te tau on the face tu langa le melea. E o kia ia ui. Amen. Ole mea o ngā li mue a ngā whaia. Whaia yoka a wai. E a ngā ele limu le ai. E foi le limu le ai. Ka le lola pulal koe ngā limu le anga kumu le ulu o yo. A whaia se limu, le ai ngā winga le ai ia. E o mai ia ma ai a koe le limu le ulu o koe inga. Amen. Se kango lo ulu. Kango lo ulu. E ese me lo ulu. Le ai. Oe kaua kule limu. Le ai a. Praise God. Amen. E vai fa o ia te oi. Awa ke vai fu les kanga kanga mafai. Ave ese le limu lulu les kanga. Ave ese ali limu ngai lo. Ora ke le ia se o me ngai lo ulu ai ke le manga o ai. Amen. Praise God. E manga ia. Afkai lava ia ionga. Wa avea longa leu suska ia Iova. Wa kako fai ka wakure. E makako wa onga I ngie fiafi. So soangi a tātou. Kako wo langa lea kako kaumawhai ai. E awane ngalo ia te oe. O le mea matau tia pe a whai tātou te le. E usu sai I le a fionga Iova. Le upu lea lo e whai tau ai. I le aso ma le aso ana I le upu lea. E wa temi umai te ana I le upu lea ma whai le upu na. Nā we usu sai ia Iova. Amen. Ia le lei, ma stato pati mo Isu. Ia me lo fiele, me lo fa. Ia la uma. Me lo fa la na mo le fai po fitu. Fitu ma le valu. E la tatu vava yentu. Ia. We learn something from it. Amen. Take it home with you and you try to apply it to your life. Amen. Now let's look at it, verse 7 and 8. We fit to my value for it.
Ameni. Lele waka mai le malo le mele na fire tangata le that he reevaluate his thinking. Ameni. Me yaone tu la foi na ole me na te man wi ai. La ngole mele tsauna fire yona e man wi ai ia ole usustai la fionga ayova. Awane tu la foi na tatou le mele. La ngai man wi oi le tua. Ole mafau le tangata. As a man thinketh, so is he. Let you my Paula, we need to renew our mind. Koe sui ngisi manga kunga yake oe. Koe vava ai le tua. E mafafovio pele lei na manatu pele ai. Awane tu la fo ine tatou mea. Tatou te loe man wi ai tatou. Ai wa tatou te fia muli me pelo me fatau va. O me ele man wi ai tatou. Me momua na ia tatalo he prayed. Me lo na lua he reevaluated his situation. Me lo na tolu he reevaluated himself. Number 3, he evaluated his thinking. Lona mafau. Melona iva, and me fai po iva. Ore me mulmuli. Dato fai tawatasi mai ia. Wa'u. Fai taulanga ia te oe ma le upu whaafitai. He worshiped. After all that, he prayed, he reevaluated his situation, reevaluated himself, reevaluated his thinking. The last thing he did, he worshiped God. Dele wa avele viinga te maloa ile tua. He worship. Ina ua uma na fai e ona me ia e ono. Na tanto fai taula ia le fai upo se fulu. Fai una feta la iatu lea o Yehova ile ia. Ona luai lea e ia o Iona ilea. Ele. O nga kalangoa la ia le tua ile ia. Au la ia. Koe avel ka malo ile le. Amene. Ka penanda so. Fa saloto mai tato. Tu sei fio. Tu sei lima. Lima mea na le fai tangata le Iona. Mea muli na ole worship. Ina ua uma na fai Iona mea ia lima. Ona feta lai ai leo Iova i le ia. E na tea luai Iona i le ele matutu. Amene. E ai lo vaenga e faia. You do your part and God will do his. E pei lava le mea na faia ona tu se lima le mea na faia tangata leo Iona. He prayed. He reevaluated his situation, his surrounding.
He reevaluated himself, reevaluated his thinking, and he worshiped. And after he did all that, and God speak to the fish, ona talangoa I lea o le tua I le ia. E alue, e luai fafoionga. A benanta tau e whetalai le tua I whawhita uli ma whaingatana lo followinga I tātou. E tu mai tātou e o. Kako whaila ue le lupu whailele. A whai e mose ai, ia wharau. Tu mai le nuu e mātou te o. Let my people go. Hallelujah. Ia tauna ia ngā lei le tua. Ka manuia le tua ia te oe le nei fiaf. Ao tātou whalongolongo ai le upo le tua. Amen. Ia tātou sustai le fionga Iova. A whai, you fail. God is the answer. O nao le tua o le tali. Amen.